Kumain bata. Ganda na ini. Basta nga eh. Already said. Oo. Mahal. Talain. Talain. May min na perfect pa. Ano na pa eh? Bek. Böyle ele sanki da lan. Yok. Oi. Tosbaşı şimdi. Alangan dia bungan. Soalnya kadang. Abi don't get it. Aslında o kadar. Abu şey metni. Kaya kumda mo amtara Tamam ya. Pang masing nga pa. Wala yung tayan dong. Dahil ito yung tayan nga. Sita na rin. Wala nga doon pwede ko. Tuloy na lang. Tuloy na tayo. Yung yaya yung kung mungkin na. Ito na kamo. 얼마나 해요? 一年。
Marag mo Kain ka na kumpara mo. Lumalaki. Ma'am, let's go. Check the man. Yeah. Kacke da shuka. Kaya. Shuka. Kasoy. Anna kumpara ka kiyan? Kaya. Kaya sil. Yeah. Takdanan Chineva, Seaside, Apple Breeze, Panshe, KK, Aya, Abotoy. Councilman, Councilman, Party Lakunas, Councilman sa Kikya. Mamalap. Tangan masih Saipa, Richard Darien. Justice Alisana sebagai usulnya. Aktualnya Wait mo. nama posisi Yan naman dito na. Abu Pris Samanikawa Wismuka Matsuo Esiklas Nati Panggung Lutlaka Lukho Lukhusi Abu Breeze. Wait. Come on. Wait. Yan, takot mo. Nama Perhutanan Laut
Lena, National Apple Priest, Roland Cesar Press. 제가 있는 거. 아니면 저녁도 지금 집에가 재밌어야겠다. 맞아. 야, 조금 나요. 네요. 하와이. 얼마나 좋았겠어. Untuk kemenangan Kristen mendukung kaum Semedan.
Afaliasi Margaret Kamsin Sipe Ina mga presiden Susit Bawi Ayan Jaman Well, Lucy Lala Ini pernah Papo Oh, isang Nurse Kadang siya kalsenge misnalanu, kadang siya misnalan matnagawa, Seaside, Lakmanas, Harbor Bridge, kadang siya misnalan mata, kadang matawag program Pototo. Harbor Bridge, kadang siya gomin misla. Dahil bangun mistalan mat nagayawag ng generala program Pototo. Kulo malalap. Kita nakula nagay program Pototo lash nagalan misengya kalmanin kaksakin kat. Kulo malalap na siya ke karngan yaklal na siya nagayawag. Kepel siya kita ako lang dan akin siya wilalin lash misengya. Ito fast price kita king shell pasta inri lang kasya kat or alay ipsengan. Kaya nga bang lodi pasta. Ngayon spelain fakla pasasimit lagi kita siwol na inproy. Ngayon wikak sakin kat ke maulas na kaywa. Ke akwak wala na sis kat kain mano. Siun pe siya lain makatako katin kain akfalatye. Kak sa kanal ke mawu pas siya katakilin isak na akin siya wikat. Ngayon pain pe met kol. Met keto na kaywa masin kala. Ekos na kaywa siya asin kala ke pesing ngalang siya wikak sakin kat fakulo ke katagin mo siun pe lain singe. Ke team sekolah ke lain misingnya fakma
ingan kaksak sammulilalan kat nasis. Sam siuklungulon kos akalim yagata kaksaklan met mapalakin siwu makadilaran na silus kipalan pensyo. Flokan ulus minayen silus ke kusngak. Oinge elus sukak pasalus ke ises on kaksak esangkulo na singkat ke mulilalal na silus ke pel mailus palakin ini na ke masikyak na silus. Ngama cekle na sis misingi pe. Kat palakin pe mit mata lasin pensyo palakin pe ilya lalus pusnga lalus sensin lalus ke masikyak na silus. Takisipin kene kusngak kadil sang pe si mdan felin kain sang pe sikosok lalus. Maingin na kay wakat wipe kaksekin oyana ke lena sikme ke len singeta na len na kalim si len na wuwu si makadil na sis. Krin kain kaksakanal efak kulo na sil ke wulena lal. Katakini proy Olim kad pabamatal se fallen ay nakfleti ya kepel na kewa. Inge kat pas la yematomin sakak pebersen ingan ises on soso emana kewa makatako lagtin kaksigin kum kekelen singe. Leila kat flet lasin kain lipsipsin ingan las asema pokalum na fes karingin katiki mo yung ngaye masinsin na kewa sa katjakilin anmet ligigat. Kat flet las kumagay na ito may sikyak na sis karapan ang kat kaefes yung ta nanak manaslumin anfes karingin yak wuwulimin sukati karingin kat kilen singe nagisipe yoklan na singe karapan ang kat pang kaefe katisyak yes pagay kan singe katakilin pe met wiyas siraw nila takasinge siraw pe kaksak lalos na siyum kat kaefe pe kelos eta jewo volumin an Finland sa singe inkay naklis siya mulas inkara pe kaksak las na siyum kat proy gainin will na dum Jesus Christ siya lay men with lang ulas kat proy. Amen. Ke program la jaya shamjam batoto kedang saya shamjam ini guest lesingan yang shall chairman lan 7th Lela Council Honorable Delincia Palik yang shall awal shamjam singan Mr. Chairman. Kemalap ke vela hasimit ngai wi kaksin kat ke maulas na kewa aklio ngai pain mo kato na kewa ma Arsin kala ke pelsing ay ay tama Lieutenant Governor Arsin kala atuo ay pain ko ngakali Senator Claude Philip alias na ke Shoash mazap na kewa alias Senator Sipe Chairman Vice Speaker Lan Letor Senator Wele Len ko Mayor First Lady Pastor Takeo Pastor Indrik nagalen pa umatan utana kewa Arbor Priest, KK, Otto, Andre, Ayel, Sisay, Latuwa pa na siyos na kayo. Along si Bay Spell ay nakilin may tuyash matakayin siya yamin master speki Latutang singay. Ito mo pinit, Lokita Kaluman, Aston, Rap, Global Gaslo was we got takper ye takanilash kayo Latu singay. Along siya na special pine luck na sin may matalash na kayo. Ma aspre we got inkala ka aspre inkal kalam siya ke shben manasin manolalo kalam tana yak on ngol akos pagat aklen ke yang miseng ya kung finja on ngol akos congratulations la kung karangan mo lom kung chun ya on ngol akos Aship lu nga ke fakla olutu masimet nga ke awla waso sila in fakula malam sinutana kewa kamatulana kewa ke kasho wolos ke yena fon siya daga shafla kat kain mokle sitem bolas ke yamuseng ya along si fakula malap na siwos bana bana team sekolah si site ni intapok edina lanen si shake pel na kewa
Kulamalam sin may tila na kayo. Aklu ang kay spelain akilin mo mata pela siya in fact pe akil wo lo na was na shivos ke rela was ke yana fon sepe. Ke fela mo ta mata akilin mo mata kata fak mo ko was pa XYZ group ka extra years of sis. Kata fak mo kumtel pa POK Bank of Knowledge. Experience sa room tel pain na nak pain kes pain rek marshal was kula malap ke da felan na ko walo was in kasha mura lashnik ke belsi met in marslon is chilan na nila ko srela akso lan ekun lan endelo mai kai wa ke fa kula malap ngalang sa kula malam tel mer kel ta kula pe mu ku ke kan fala ne e sa fa pe mu sege fisha ket kan treli pelutu aksha fie akflat lash ke sit tempo algo kula malap ke bela Lumalap, Chairman. Samsam Cheduk ngay ka samsam sa flashing ngay. Kita kailan aslal. Senator Sipa. Lumalap masamet ngan. Asian belan fak kulakaksak. Lak na kailan misinga. Ngava walal ba na Chairman Council line nga rapayang lak na sin. Mat na may lawyer kan piyang in fakulam alap ke katli mo aspepelan. Aulios nan Josh masabin kan wigos pa ke hakflat yan. Hakflat oni wala ko slash ke yam singa. Ake akalamila usian aulios nan Josh masab wangan banang au tuyakin aulas ko kewa ke belsingen fakulam alap la katli mo Mait na kayo finandala dictionary pa nasangka yan si back kalemi ingan lalos inga nakflatje lenjim singing na ba nang gipelsi katash in mas lawas nga agena ulgat lay en rala buying lak na sin mait na gawa dila yok na mayor lila council chairman ka mait na gawa ma us otay gaslas finandalangan mait ma matape finan mait kusape ma taga pe siya men kan wigat pe akilin lensing kat fakulo malab me marshiro shan kat rek makun kispen kat li mo sanan resources may na rek makun yak lena tena ale fast shakta ma marshiro shan kat naknas li rek makun kat li mo yok spen lena pa intaga ni sesin se en kana kalenya mo sila na laplanan ko sa pam singe ko finde andalam kena kulo malab ke bella sha kulo malab Kelamalap ke Samram Sen. Kaya kada ako lain showang na ke ipiok class na gilin misengeo ke Fidel Fun Games. Terus metligi kada sang nasin mit makarangin kanon lin misengeo inarela kawaya kat mai tafa akfashik gilin misengeo. Ay Kulamalap Masabet kan wina kisan pray piya nga we sham luosin mat kollash nga in civil pe kaksakin gat ke maul pel ma eles na sisten gan akfashe per kasidan per lash ke line misenge line aklu ke akflat lash ke yam misenge ngay awal lang mat Colon Park Chorim Chairman Lasha we members na go park in Akelen mat go marsh ke tagan misenge Akalen mit kol na kaywalan state, municipal, national, Iplan Church. Akal yok pa na sin mit matalash. We pe matanuta na kaywa mars ke taganiya kain kaya lagi pelsinga. Akalen go was na kaywa members ke utawan ko slash pinangalilangan. Shidel lash msenga wala kaya kalamiyak piya nga shidel poyer pa eak fashikalan msenga Ngan sige go through maganda sitel mayak first check kan miseng yan EASH sitel special nasin met mata EASH pe mitalam ngaw nasin met kollash ngan kay siota ka finnek ka state ka government slash ngan we matanutan na kaywa EASH pe pang met siya sitel kat pangon mo 4-wheel drive Sasafiti, Akal Muet, Ulul Shal, Archbishop Del Sai, my faculty ke Pellan.
ngos na gebel singayan pa katang siya metan pa kan namnas pa din fila ako lain gain akfas shital misingaya iplano piyang alal fo imo ko flan farot ne inkane kan pa nang katang siya met na kaywa inamanas pesi ma shital akfas siya kum nas pa din fila we shital kumin kay ni pace ke opi ma as ako la nagilendas misingaya Managakalamik piang tefa ipsisuki kaisi sita ngay belsimay solan tapangan overview fototo silas ke kanon lain misengya kata si bang se tagay nila met na kaywa ingan tagay ni sita ingan kilan misengya kulamalap Kulamalap Ngayon siya na kayo yung sulpasang si Bas na kawan. Pain kong ba paliksu? Kaya palet plus ke 2,000 year. Kalingin na kate tangon uwan asusla kun mako ke sidel semeta asusla tapan Mutkullan Park ingain pangon ko. Sudah kalwe ni tangon dari sini na kaiwa itani langsung taringi. Mutlanas bitaw malumba lomni sino inkene kyange. Tiba sudah bangun mutla na kaiwa mas uli duain ilyak na kaya palet ilyak na ingay gala kum yok na kum se tun kene kan. Collection General Attorney members ke park kaya wun din kay gala sidela Attorney Shalom ke call line Baik, kaya story. Minata Rexagonan Sidan semi takpalet Alexis Pai Kesla. Oh, non, manas. Minata, manas. Attorney, stoyas ko nga nin siya ganda. Baik, akulah pawasimit ka. Taka, pawasimit. Kajas. Ranchi was. Kampare. Sunna. Kajas. Yami nanjenge liken tinomo. Pangi, kentiangi. Ni, pangi. Hai, semat. Tak. Nan seganda
Second la Kazakhstan. Sipalan patagangan. Teka focus. Gather. Right? Teka iskan dinama. Tali para. OP. Taran gather singo. Taran gather sa taran. Para Ethiopia. Tesun bebangon, met puyers, met kawak ingenikan. Pani natin Commonwealth Accolade 2009. Yummy. Panga kluo pange namna svana ke tipo katakilin artlom yoros michengi daka kachet nas ke talikshishik ke akpale plaza hey Puerto Rico Alena Pair Seaside IL KK Alek Molia Kole Plaza, Mate Mata. Скажешь. Я минуки кентия. Тогда пена киат полета. Mit nata, mit puyers, yokna mit mata pinnekan. Tagap toto na kaya kalaya gumindi.
Menama Kuya Ako. Taga. Noon mo mata. Tadi kami inginan tagais Opi Loma. Jadi, kali ini na special nursing Minmata Sumnerol Eternity. $50-meter mid call. Ay, patakangan, taka. Oh, Chairman, Councilman Usmata. Sangsi pasan lon mid call. Kula malap, taga na kaya Opi Amir. Mag-call, para na kaya Opi Ak. Palasimit patagangan. Ay, siya pangan. Oh, 진장쟁. Chinese, 바이토. Hindi, ikolya. Arbor Priest pasungan, Mugul makanian, somna ke cashers, attorney. Country, IL, Poto, Seaside, somna ke 50-meter dash. Kumdune wangin ke otak, kumsompe na ke Fidel sini. We Fidel kumimawi ibase ke Opia. We got that falat. Tali kain. Palasimit fight kami. Puteri Kayel Panse KK Kachigiliye. Well, Panse si patakangi. Panse. Ito. Alikan salam KK. Serious kata jasa siya.
Ay